Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 74. Arapçadan Türkçe ve Kürtçe tercüme Abdülaziz Hatip. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن حومة الذل أحجما. Bana sende bir çekingenlik var diyorlar da aslında zillete düşmemek için dikkat eden biri olduğundandır. Dibêjin min li te da çavtirsayîkek heye. Heqîqet da ev ji xwe parastinê dawe ku ez nekevim di zilletê ye. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. Bir bina hiç tamamlanabilir mi? Sen bir yandan yaparken diğer yandan birileri yıkarsa. Gelo maqay avahiyek ye bighi tamama xwe demaku te ji aliyeke va çekiyu هنقدن جعالية دنفا خراب بكن. لين الخطاب مع الفقير كأنه نفس النسيم يمر بالمحموم. Yoksula karşı yumuşak ve tatlı söz, ateşli hastaya meltem gibi ferahlatıcı gelir. اشتغالیا خوش جی کس فقیر و بلنگاز را و که با که کونه که جی بدنا نخوش آگرناک را. و ربما يضحك المكروب من عجبی السن يضحك والأحشاء تضطرم. Bazen aşırı üzüntülü kimse çaresizlikten gülebilir. Aslında bu yangın yerine dönmüş içi kan ağlarken dudağındaki acı tebessümden ibarettir. Carına mrovek zede xemgin jî ji bêçaretî dikene. Di heqîqet da hinavê wî dişawite lê didanên wî dixweyîne. ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجا هلكنا إذا من جهلهن البهائم. Eğer rızık akılla doğru orantılı olsaydı, cahilliklerinden dolayı hayvanlar açlıktan ölürlerdi. Heke rızk-ı ferah gura zedebuna akıl u zanine buya, ji cahili u nazanina xwe hayvanın jineza bimirina. من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخاف للدغ النحل من ألم. Aradığı şeyin bal olduğunu bilen kişi arı sokmasındaki acıya aldırış etmez. Kese bizane ku ye ledigeri hengiviye pakiye ji eşa bevedana meşa hengivi nage. كريم القوم يحقد ثم يعفو ولا يعفو إذا حقد اللئيم. Halkın soylu ve iyisi öfkelense de sonunda affeder. Kötüsü ise öfkelendiğinde asla affetmez. Mirov asilzade u qenc bête xezebê jî daviyê da afû dike. Lê bê asl û neqenc dema hate xezebê قتل بورين ناكا. إذا ما أهنت الناس هنت عليهم كما أنه من يكرم الناس يكرم. İnsanları hor görürsen sen de hor görülürsün. Aynı şekilde insanlara değer verene değer verilir. Tu insana be kıymet bideri evjiye kıymet nedimte. Aynı vulu kese سیانتا مروفان بگیره سیانتا ویجی یه بیتا گرتن. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. İnsanlarda bulunabilecek kusurların en büyüğü güzel bir işi tamamlamaya gücü yetip de onu eksik bırakanın kusurudur. Dınav ayben muruvanda
تو عیبن جوه ماستر من ندیدیا کو قواتو که لعیشک قنج ببره و عیشه تمام ناکه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Kötü bir huyun olduğu halde başkalarını ondan sakındırma. Bu senin için büyük bir ayıptır. Men amruvan jaibekeku letada jihayi neke. Çünkü ev jibuta ibek harim azına.